Раз. Добрый день, шановное господарство. Мы у прамым эфіры. Сёння нядзеля, 21 верасня. Ну, мой гаджет показвае нібыта мяне добра чуваць. 16 чалавек у эфіры разам са мной. Усім прывітанне, усім дзякуй, што вы са мной. Мяне клічуць Сергей Пятрухін, і вы на канале Народны рэпарцёр. Для тых, хто тут, дзякуй за лайк. Заклікаю вас ставіць лайкі, пісаць каментары, актыўна прымаць удзел ва трансляцыі. Для тых, хто ўпершыню на маім канале, падпісвайцеся, калі ласка. Канал мой не вельмі праглядаемы, але тут кажуць праўду, кажуць тое, што вы не пачуеце у беларускіх незалежных, так званых незалежных СМІ. Праўду казаць легко і прыемна, як казаў класік Михаил Афанасьевич Булгаков. Таксама заклікаю вас подписываться на малады, дзёрзкі, імпэтны і таксама альтэрнатыўны канал «Небеглы». Сергею Коршунаву актуальна 1000 падпісантаў. Прывітанне туркам. Яму трэба 1000 падпісантаў, каб ён мог весці стрымы. Але, як вы заўважылі, ужо я сёння веду стрым праз стрымінгавую праграму, праз тэлефон. Зараней выбачаюся, магчыма, будуць нейкія накладкі, але трэба працаваць, трэба, як кажуць, раскумарывацца. Вось, і я буду ўстаўляць і фатаграфачкі, і відэомоманты. Вось. І можна праводзіць праз гэтыя праграмы стрым без усякіх падпісантаў. Гэта вельмі крута. І мне падаецца у Філадельфіі. У Філадельфіі не, гэта не, вы мяне пераблыталі. Вось. Сябры, у апісанні я пакіну спасылку на канал Небеглы і на каналы беларускіх блогераў, якія, я лічу, варта глядзець. Таму што, зноў жа, павестку, якую не агучваюць беларускія незалежныя СМІ, агучваюць, на мой погляд, менавіта гэтыя блогеры. Я такім чынам рабіў яшчэ до 2020 года, размяшчаў у сябе в апісаннях блогераў, якіх лічыў прыстойнымі, цікавымі, сацыяльнымі, палітычнымі. Вось. Зараз, канешне, не 20 год, а 25, іных уж нет, ідзе далеча. Вось. І, на жаль, спіс зараз вельмі малы, там будзе 3-4, мусіць, блогера. Шмат хто сядзіць у турме. Владимир Цыганович, Павел Спіран. Ну, вот, дзякуй Богу, прыйшоў Шэры Кот. Таксама прыйшоў яшчэ блогер з Каменца Віталь Бандарук. Ён такі менш вядомы, але адседзеў 4-5 амаль гадоў на крытке. Вось. Да, я вяшаю з Польшы, калі каму, можа, не зразумела. Ой, Васіліна, вялікі дзякуй за дапамогу. Я яшчэ не пачаў, а вы ўжо пачалі. Дзякуй, дзякуй. Ну, тады не ў апраўданне, а проста падкрэслю, што моя «Жыве Беларусь, жыве вечна». Меня ніхто не спансуе,
я працюю як статист у кіно і розвожу їжу. Ось. Так што дзякуй за любы донат. І для мяне гэта, па-першае, адзнака то, што я на нешта варты яшчэ і на нешта карысны. І людзі, которые робяць донаты, гэта цэняць. Вось. На жаль, працягну спіс гэтых блогераў значна парадзеў. Адні ў турме, ну а іншыя, типа са змагароў, вы іх добра ведаеце, ператварыліся ў інфармацыйны экскорт ОСЦ і НАУ. І вядома, я іх не асуджаю і таксама не асуджаю памяці. Это такой быў блогер у Берасці Голікаў. Ён нават Лёшка. Ён нават выбіўся, яго паказвалі па цэнтральным каналам беларускім. «Живе Беларусь, я тебе кофе приносил». Да, Ярослав, памятаю. Окей. Так, и что? Так вот, что я хотел сказать. Вы просто, я не осуждаю, вы зарабляете гроши, зарабляйте. Ось, только не треба называть во всеуслышание себе журналистами и пристойными людьми, и у некоторых выпадках вам протягивать руку для привітання, ну просто мовітон. Не треба так робити. 28-го я еду у Познань на конгресс палітзняволеных. У Варшаве будуть мої працаваць коллеги канал «Не беглы». Прынамсі, так ён сказал, Сергей. Так. Будем закранаць усе тэмы, якія ёсць. Вы так сразу пішаце. Добра, я у канцы буду адпавядаць на пытанні, бо я так не здвінуся з места. Мяне зарэгістрыравалі, значыць, на кангрэс палітзняволеных. Я туды поеду. Абмежавалі здымкі. То бок, мне нельга здымаць, это цалкам законна, згодна заканадаўству і Еўропы, і Злучаных Штатаў Амерыкі. Тыя людзі, якія значыць, з'яўляюцца арганізатарамі гэтага мерапрыемства, яны усталёўваюць свае правілы. Вось. І там могуць знімаць толькі тыя СМІ, якія яны укажуць. Так што вядома, хто будзе здымаць. Пра павестку. Вось проста хачу у два слова закрануць павестку. 26-го гэта пачнецца ў Варшаве. Першы дзень конгресса будет присвячен общей ситуации с правами человека в Беларуси. Тут почему-то на русском написано. Новым тенденциям в политических репрессиях против белорусов и белорусок. Работы политических структур по освобождению и поддержке политзаключенных. Вот это очень цікавый пункт, якія працы проводятся. Самому было вельмі цікава даведацца. Ну и у Познані таксама цікавая повестка, ну як цікавая, ва ўскосцях, конечно. 28-го это будет праз дзень. Яны, я думаю, адмыслова перанеслі гэта ў Познань, каб было менш людзей. Мне так падаецца, а можа і не. Ну, ведаеце, як на перыферыйны горад ад сталіцы, там і людзей менш, і трэба ехаць. Ну, добра, тады, можа, я там сустрэнусь з тымі, хто жыве побач у Познані. Вось. Программа «Ярмарка инициатив». Пространство, где каждая организация или инициатива, помогающая политзаключенных, может представить свою работу. Выступления, презентации профильных организаций и инициатив и дискуссии в формате фишбул, рыбья чаша. Ну, короче, это для большего порядка. Выходят те, кто будут дискутировать, а одно стул вольный. Туды садится человек с пытанием, и таким образом ідзе размова. То бок модераторы модерят одного человека, и он размаўляе, каб не было там гвалту з залу, так? Вось. І яшчэ хочу нагадаць, перад тым, як мы распачнем, у нас уже 55 чалавек, вельмі цудоўна. Усім тым, хто ёсць хто мае пытанне да нашых лідараў індывідуальна, альбо там да нейкіх партый, блокаў. Записывайте, калі ласка, свае відэазвароты і дасылайце мне на Telegram, спасылку на які я заставлю у
апісанні да гэтага відоса. Відэа павінна быць даўжынёй не больш за 3 хвіліны, даже менш, чым 3 хвіліны. Так, Геннадзь Смірноў, да, на тыдні выпусціў відос з беларусам, былым палітзняволеным, які сабраўся вяртацца ў Беларусь. Баліць у мяне за яго душа, таму што я яго ведаю, што он сидел по жесткачу, што ён просто незломны, колени яму пашкодзілі, на шиза білі па коленях. Вось. І зараз на яго ўзбуджана як мінімум одна крыміналка за то, што ён з'ехаў з-пад прэвентыўнага нагляду. Вось. У яго такая, я не ведаю, можа это псіхалагічная праблема. Ён такі, не то што сталага ўзросту, яму там 50. Вось. Ён мае дазвол на працу, да працы в Польшы, але не мае паспарта. І нейкім чынам, па нейкаму зачараванаму колу яго вельмі доўга не бяруць на працу. Ён там, вар'яцее ад гэтага. Вось. І кажа, што і, значыцца, натхніў яго спадар Статкевіч на гэта, на ад'езд. Я хачу яшчэ падбавіць, што я здымаў з ім інтэрв'ю. Вось. І за гэта інтэрв'ю, то, што ён там нагаварыў, яму таксама дакінуць артыкул. І, на жаль, што я нічога не магу для Гены зрабіць, толькі папрасіць яго не ехаць яшчэ раз. Вось. Гена, не з'язджай. І вось я яму закінуў там работу по наліўным палам. Ён уже кажа, што і не трэба яму ўжо нічога. Я нагадаю, што недавно я з ним рабіў відос, і ён сказаў, што з'едзе 6 лістапада, калі не будзе мець міжнароднай абароны, але я так понял, што уже яму не трэба. Я з ім на звёнку напісаў яму учора, перапісваліся, ён мне сказаў, што ніякія СМІ і ніякія прадстаўнікі дыаспара Ўрослава да яго не звярталіся, ніякія дзеячы палітычныя дэмсілы таксама не праявілі да таго відоса і да яго лёсу аніякага інтарэсу. Вось, нікаму ён не трэба, як у прынцыпе любы чалавек. Вось, я магу гэта закаментаваць так, што так званым дэмсілам Геннадзь Смірноў і астатнія палітзняволеныя патрэбны толькі калі сядзяць у турме, каб прасіць у захада грошы пад нашы разбітыя лёсы. Это адпрацаваны матэрыялы, калі они прыязджаюць у Польшу, прыкіньце, тут же надо что-то рабіць, надо неяк працаваць. Вось, далі яму дапамогу 500 еўра, взяли інтэрв'ю, СМІ незалежныя. Ось, и все. Давай до побачення. Геннадий нас смотрит, вот пишет комменты. Да, Гена, мы-то прорвемся, но не хотелось бы, чтобы таким чином, потому что... Причем, что я скажу, что Геннадий сидел по-жорсткому сидел. Так, что почитаем комментарики. Так, тирана яшчэ. Осень Феникс, белорусский Феникс. Так, окей. Давайте наступная наша тема будзе. Пытанне цікавае. Нібыта з небыцця вынырнуў Франак Вічорка праз 5 год, нарэшце, растлумачыў, то бок, я не ведаю, як каму гэта зашло, растлумачыў народцу, дзе грантавыя грошы, як яны выкарыстоўваюцца. З аднаго боку, гэта, канешне, добра. То бок, нас пачулі, праз 5 гадоў. Ён за 12, падкрэсліваю, за 12 хвілін растусаваў, што ён, Святлана і іншыя далучоныя да фінкрыніцаў барацьбіты, сумленныя людзі, што да грошаў яны, которые дае захад, дачынення не маюць ніякага, кантраляваць яны іх не могуць.
Ось, ну, такое, как бы смешная, да? Такая заява. Ну, може хтось там поверить, я не ведаю. Ось, просто додам, што калі б Франак быў адэкватным палітыкам, якім ён так звонку выглядае, ён такі паважны, з краватам, у кашульцы, у ботах з загарыкам, з файным, да? Вось. І калі б ён быў адэкватным насамрэч, то ён бы апераваў лічбамі, а не мутнымі рухамі каля даскі, на якой напісаў нешта, што ўвогуле нічога не значыць. Грошы, якія прадназначаліся для палітвязняў і рэпрэсаваных і іх сямей, яны не даходзяць. Ці цалкам не даходзяць, ці ў скарочаным аб'ёме. І спадар Франак Вячорка, каб нармальна зразумець то, што вы кажаце, без усякіх лічбаў, трэба зрабіць полны аўдыт, каб кожны фонд даў справаздачу данатару за кожны рубель, за кожны долар, да? За кожны цэнт. І потым, каб усё гэта было агучана ў беларускіх апазіцыйных СМІ. Калі Франак гэта зробіць, то будзе як бы зупэўне іншая справа, і людзі, можа быць, вам ну, хоць крышачку больш пачнуць давяраць. Прашу прабачэння, мне тут трэба, не бачу я. О, я, наверное, не вставил. Значит, не вставил я сюда. Видите, старый человек, драўляные пальцы. Я туды не вставил тот скрин, который хотел, ну, але ён ёсць у мяне перад вачыма. Што вельмі дарэчы, аношкі апублікавалі вельмі цікавы пост. Памятаеце, быў марафон салідарнасці ў 23-м годзе, дзе збіралі грошы на палітвязняў, на рэпрэсаваных, на іх семей. Вось, і спадары аношкі или спадарства аношак сцвярджаюць, што згодна з справаздачам я оставлю па сканчэнні спасылкі і на іх тэлеграм-канал таксама, менавіта на гэты пост, каб вы не шукалі. Вось, яны сцвярджаюць, што згодна з справаздачам на літоўскай мове, што існуюць у адкрытым доступе, з сабраных 407 тысяч на палітзняволеных было выдадзена, угадайце колькі? 49. 407, а на дапамогу пайшло 49. Яны падрабязна апісалі усе ступені. Я яшчэ не правяраў, таму што па-літоўску складана чытаць. Яны все распісалі, як пераходзіць. Значыцца, на ўсе сайты, дзе гэтыя пруфы. Вось, ну, у іх інфармацыя такая, што вот директорка НКОшки, на якую собирали деньги, Оксана Малюкова, и ее помощница Наста Базар, знаете Насту Базар, да? В чате Кравцова-Родненкова рассказывают про техническую ошибку, которую допустила литовская бухгалтерская фирма. Карпека предложил посмотреть обновленный счет. Посмотрели, в отчете за 23 год ничего не изменилось. Заодно посмотрели и 24, а там расходная часть еще веселее. Значит, на помощь потрачено политзаключенным 49,072. На консультации потрачено 217 тысяч евро. На проектную деятельность 87 тысяч евро. Товарищ Франак. Партхоз Актив слышит нас? Социальные аграрии. Но чем вы лучше, чем Лукашенко? Административные расходы 53 246. То есть даже на административные расходы было замарнатравлена больше грошаў, чем на дапамогу палітзняволеным. Вось. И есть, правда, другая справаздача. Зараз я паспрабую, зараз я ее поставлю.
калі змагу. Вось яна. Вось была сітуацыя калі памятаеш з гэтым марафонам салідарнасці, калі было шмат абвінавачання, што скралі грошы, мы з табой уваходзілі ў назіральную раду і мы бачылі, якім чынам размяркоўваюцца гэтыя грошы. І нават там было шмат так званых правдарубаў, блогераў, шмат да мяне пытанняў было. Я зрабіў тэкст, зрабіў з поўнай інфармацыі, з праверкай факту, што, куды, як. Гэта ўсё можна было праверыць. І ведаеш, і гэта ўжо не было нецікава ім. Вось гэта мяне засмучае. Нецікава, ўсё. Так, дзякуй. Сябры, я выбачаюся, што я очень, может, суечусь, но мне важна. Я першы эфір такі праважу, ён даволі складаны. Вось, гэта был с Reform By мегажурналіст Фёдор Павлюченко. Вось, я думаю, што калі такія людзі маюць дачыненне да аўдытаў, тады там 100% усё праўдзіва. І дадам яшчэ, што Reform By гэта адна з любімых праграм Святланы Ціхановскай. Так, сори, она не пошла. Пердел ртом и не пришел. А знаешь, почему он ртом пердит? У него там жопа. Не знаю. Ты чего называл говноедом? Не я. И свинотрахом. Боже, ну хватит, прекрати. Я гляжу, Саша, што ты несеш, мне вельмі падабаецца. Вось, шановнае гаспадарства, я вам паставіў гэтых людзей, якіх вельмі любіць Святлана Ціхановская глядзець. І гэта яны казалі пра мяне ў адным з сваіх эфіраў. Яны вельмі незадаволеныя, што я ставлю пытанні пра грошы, і такім чынам яны размаўляюць пра мяне. Вы уявіце сабе, што, напрыклад, не дай Бог, яны стануць калі-небудзь на чале новай Беларусі, увогуле, што будзе, калі у нас такія СМІ. І гэта ладна, калі б я быў, допустим, там Пятрухін і, як вам сказаць, я не то, што хочу там сказаць, што я такі круты чувак, паміж іншым, я ж все-таки і чалец каардынацыйнай рады, вось. І вось, што яны паказваюць, ведаеце. І, насамрэч, гэта вельмі страшна, таму што это реально, это, чым яны адрозніваюцца ад азаронка? Яны ж там у сваіх эфірах і прапанаваў Фёдор Сашы паказаць пеніс за донат, за колькі он згодны. І там пра какие-то, хто спіць з бабушкамі. Карацей, яны гэты эфір выдалілі, но Фёдор яго спампаваў і пры берагу там, на наступны выпадак. А вось, бачыце, іх нават наградзілі, Святлана Ціхановская наградзіла іх там за нейкі матэрыял, который, я думал, что гэта наградзілі за то, што мяне хейцяць. Нет, оказывается, за матэрыял. І вось, бачыце, як яго калега спадар Атрошчанкаў гэта тлумачыць. Так. Вось, Аляксандр Атрошчанкаў, надзея журналістыкі будучай Беларусі. Магчыма, калісьці яны і былі журналістамі? Мне цяжка сказаць, но тое, як сябе паводзяць публічныя асобы з атачэння Ціхановскай, якая іх нейкім чынам там усхваляе, такі красамоўны паказчык, і, сур'ёзна. Я ўпэўнены, што если латушкі ціхановскія будуць мець армію, міліцыю, то, сябры, яшчэ будзе невядома, хто лепшы.
сур'ёзна вам пра гэта кажу. Вось, таму што ні кажы, столькі скандалаў пры Лукашэнке, ну, ніколі не было. Ну да, там было нешта, вось там конкурсы красоты, но канкрэтыкі-то не было. Дикпиков не было, ничего такого, а тут и гроши, и то, и все, и зливы. Так, ну мы двигаемся дальше. Давайте я, может быть, почитаю пытаннички, которые мне пишут. О, кстати, я могу их, до речі, читать у себе у гэтым, окей? У меня есть гаджет, А пока я ішу, шукаю, я закликаю всех подписываться на канал, распаўсюджваць стрим, коли вам не тяжко. Сергей, почему ты думаешь, что они должны быть лучше? Спасибо за донат, Андрей Доступник. Почему я думаю, что они повинны быть лучше? Ну, я ничего себе. Так мы будуем новую Беларусь, люди вышли на улицы у 20-м году, объединались, были настолько солидарны, пошли у турмы, принимали удел у гаюне, да помогали одному. И они должны быть ввогуле нормальными людьми, пристойными, сумленными, конечно. А так атрымалася, спадар, ой, уже не бачу вашего этого, что у нас, як и Цукенберг, что у нас як были, нами там кіравали гэтыя менты и чиновники, да, так и тут то и самое. Яны сидять на зарплатах, штомесячных, нормально себе атрымоўваюць, а палітвязням люди збіраюць грошы. Ну, я лічу, што гэта неправільна, і тое самае глядзіце на гэта. Ну, напрыклад, Дудзінскі, там гэты теле-БТ. Пераехалі сюды, калі ласашка на Белсаце себе, все, праграмы у іх ёсць, заробак ёсць. Ну і што? А ў Гены працы няма. Не могуць яму зрабіць абарону. Сярожык вон Ціхановскі толькі прыляцеў, у Литву все, и Польша, Америка, все, ну такая, а где ж тут ровность-то, сябры? А где закон один для всех? И мало того, что и он и там еще начудил, короче, сейчас я почитаю там, и протягнем, прочитаю я комменты, шановное господарство. Так, давайте сначала, да, вот тут прервемся. Шкада, што стрым абмяркоўваецца амаль толькі тое, хто сеў, хто выйшаў. Гэта, безумоўна, вельмі важна, але магчыма закранаць іншыя тэмы. Дзякуй за пытанне. Я думаю, што не толькі ў нас вось гэта. Так, чаму яны не дазваляюць здымаць палітычным блогерам, тым больш дысідэнтам? Ну, як што? Яны ж стварылі тое самае, што стварыў, ой-ой-ой-ой, 123 евро. Алексей, ну перастаньце, вы што? Мне ж прям неёмкай, ну сур'ёзна. Ну, дзякуй вялікі. А, сорян, 5 евро. Я думал 123. Думаю, а чему 123? Сори, да, лоханулся. А бывает, а что, старый. Так, увели узман. Так, белорусский, потому что они так. Ну да, потому что они створили свой пульхір інфармацыйны. Ось. І все, і яны робяць тое, што робяць. Тое, як і Лукашенко, паказваюць, дэманструюць тую повестку, якая ім патрэбна. Так, как говорил о запрете съемки, по форме все верно, по сути издевательство. Так, Сергей, будете сегодня смотреть стрим на канале Opinion? Я очень постараюсь, потому что мне вядома, что у Змитера есть информация, которая тычыцца скандала, который адбыўся у Злучаных Штатах Амерыкі з Сергеем Ціхановскім. Калі гэта тое, што я думаю, то это будзе цікава, канешне. І ввогуле, калі я не засну, то так, я яго заўсёды гляджу. І таксама я оставил спасылачку у себе под описанием подписываться на его канал, на канал «Белорусский Осент Феникс», на канал «Небеглый». Я лічу, что эти каналы варто глядеть. Вы можете с ними не згаджаться, можете цалкам не згаджаться, але там альтернативно на Аношак подписывайтесь у интернете. Там такая информация асабіста беларускі Осент Феникс, вельмі шмат фактуры. То бок, і
которую нельга обвергнуть. Это просто факт. Либо скрин, либо аудио, либо відео, і там вельмі шмат чаго інтарэснага. І я асабіста раю паглядзець гэта тым людзям, якія зараз прыйшлі з турмы. Глядзіце Аношак, глядзіце Фенікса, Осента, Віруса, Віталя Кандраценка. Так, Сергей, зато Апситу, да, Апситу сделали байсол за донаты золотой ВНЖ. Эта история есть у интернете. Это было расследование Белорусского расследовательского центра. Так, Кастусь. Так, какие проекты реализовал кабинет Тихановская и Франак? Ну да, тут самое главное, что яны-то ничего и не реализовали. Яны не зрабілі, на мой погляд, самае галоўнае, яны ніяк не аб'ядналі дыяспару. І я думаю, што ўрэшце у іх была такая мэта раз'ядноўваць людзей на палітзняволеных, не на палітзняволеных, на рэпрэсаваных, на ўсякіх, на прыкарытных. Вось. І яны з гэтай задачай паспяхова вельмі справіліся, таму што, ну, вы же сами бачите, где мы были 5 год назад, какие все были натхненные, да, когда я там сидел в турме, там посылки приходили от людей, люди допомагали моей матуле, там ой-ой-ой-ой, все такое, а тут вот зараз что? И то это вельми доброе, что люди донатять на палітзняволеных и дапамагаюць адно аднаму. И в принципе я вам скажу, что я лічу, что так павінна быць. Дыяспора павінна працаваць на гарызанталях. И да, я вам скажу, что я не могу там, ну, напрыклад, камусьці задонатить, але я вам кажу, что одного человека з гэтай партыі я беру сябе на жыццё. Я живу один, ось. И я одного человека возьму, дам ему кроў и сціплую ежу. Но ничего такого, макарошки, земнячки, картошечка, сосисочки, курочка по 5 евро в бедроночке, в Лидле мясо по 2 еврика килограмм, випшанинка. Вот это да, я там на несколько месяцев я человека беру, могу взять, а может там и больше, там просто я сам же такой, знаете, там на программе поддержки польской державы я працую, да, конечно, але зарабляю мало, и про працу мы яшчэ сёння поговорим. А давайте, до речі, я зараблю рекламу, сябры, на конт працы. Раз мы уже до яе дошли, до меня звернулся, значит, один, кому белорусы, кому нужны праца, прильните, калі ласка, до экрану. У меня она повинна быть тут в этом. Так, сейчас я попробую ее выставить. Ну, правда же классно, когда со скринами, да? Да, что-то я тупанул, не выставил ее. Все, у меня кончились скрины, сябры. Опять поторопился. Но он у меня есть, значит, в сообщениях мессенджера. Так, значит, мой друг в Фейсбуке, ну, которого я в жизни не знаю, зовут его Георгий Рейнгольд. Пишет: «Витаю, коли тебе не тяжко, зраби объяву у себе на стриме. Требуются мужчины 20-50 лет, наливные полы, работа несложная, всему обучим, умова о праце. Первые 2 недели 37 злотых в час, далее 42 на руки. Работа 10 часов, понедельник, пятница. Редко субботы. Работа по всей Польше. Жилье при командировочных оплачивается. И телефон. Я его продиктую, он сказал его открытым дать, и напишу еще, продублирую в комментариях. 7 3 1 5 8 7 8 2 8. Георгий. Так, и тут еще я вижу на стриме у меня был, значит, «Живе Беларусь», который давал работу на стеклопакетах, но он как-то там пропал, и не ведаю. Значит, я могу оставить сайт его, если ему еще нужно, потому что я так как-то не понял, идет ли там движ, нужно ли ему еще это или нет. Ярослав, вот, ты там пиши в комментариях, особенно когда стрим закончится, когда, ну, понимаешь, да? Вот. Так, ну, покуль что все.
все так, Иран. Кстати, насчет Лебедька и Добровольского. Я, например, не знаю, там они, не агенты. Я просто... Вот оса полетела. Я просто докладно ведаю, что дзякуючы ім марнатравяцца грошы, якія ідуць на беларусаў. Яны бураць працэсы, ім жа нічога не трэба. Ім вообще нічога не трэба. Яны ўсё жыццё сваё пілілі гранты. Понимаете? Это абсолютно вот такая... І ввогуле у меня такое уражанне, што ўсе людзі, якія зараз над нами, над беларусамі, типа, они ж самі себе аб'явілі, іх ніхто не абіраў. Яны з'явіліся вакол Светы Тихановской пасля, ну вот, где-то, ну вот, когда я сидел в турме, я вообще их не ведаю. Что тычыцца координационной рады, это вообще, ну, на мой погляд, настолько незразумелое стварэнне, ну, рук вообще. И что самое такое неприемное усведомление, то есть я ж разумею, что можно быть розных палітычных поглядаў, усяго, то бок это не прычына там таму, каб, ну, на чалавека лічыць яго каким-то не таким, ну напрыклад, непрыстойным, да? Но я вам скажу шчыра, что я там адсоткам, мусіць, 70, я просто не падам рукі. Про многіх я шмат чаго ведаю, про іншых просто вижу там, вот какой-то у Латушка там этот блок «Мертвые души», да? Ну это ж в уголе, вроде бы, ну понятно, там тоже вот телебачение, да, там театр, он им пробивает спектакли, працу, и все. І все, а яны прыходзяць, калі трэба, галасуюць за каго патрэбна. Вельмі хітра вы кажаце, каб справакаваць, а потым, ой, я таго не казаў. Я кажу то, што я думаю, і канкрэтней мне укажыце. Я, по-моему, даволі проста выражаюся і даволі адназначна. А калі я чагосьці не ведаю, ну я кажу, да. Нет, я насамрэч, калі вы пра Лебедьку, там, я не ведаю, что он там Раймонд, не Раймонд, я не ведаю. Я просто ведаю, что это абсолютно вредоносный человек для Демсил, что это супер оппозиция для Лукашенко. Ну, да ладно, едем дальше. Сергей Тихановский вояжируе па Злучаных Штатах Америки. Людзі гэта адзначаюць у сваіх соцсетках. І ёсць такі Михаил Бойко, я яго чытаю, ну і, дарэчы, мне падабаюцца некаторыя яго рэчы. Вось, ён быў у яго на сустрэчы і напісаў доўгі і даволі жорсткі пост. Я не буду тут его перачытваць, я яго у сябе на старонцы УФБ перарэпосціў, захочаце, зайдёце, пачытаеце. Но просто што мне как бы ну, вызвала у меня усмешку и так цалкам нагадала, што мы будуем. Значит, Михаил распавядаў, што яму падалося, што сустрэча была у фармаце парткома таксапарка, і што арганізатары менавіта ему затыкалі рот і не далі сказаць. Вось. Ну і ўжо после, калі ён там са сваёй жонкай сфоткался с Сергеем, там ён з ім размаўляў, яму Сергей сказал, вот это я тоже адзначыў, што ён уже вызначыўся, хто ён. Вось, ён, памятаеце, раней казаў, што я не ведаю, хто я, блогер, то ли я там палітык, то ли я спецыяліст по котлетам. Вот. І зараз ён вызначыўся, ён зараз блогер. А, і яго першая ледзі мае заробак 1700 евро. 1700 евро. Ну и тут комменты под... Ладно, я уже не буду писать, не буду их читать. Комменты такие выбрал. Ну, такие жестковатые комменты, потому что были либо такие короткие «Сергей, ты молодец», ну, а либо были подлиннее, ну, и там, короче, трэшевые такие. Ну, а я ж абяцаў Сергея до 1 листопада не критиковать, потому что я дал ему час, каб ён
падлячыўся крыху, там прыйшоў у сябе. Да рэчы, вот тут пытанне наконт паспорта задает ник, не бачу, сорян. Дальше, какой паспорт был у Сергея Тихановского, что он прибыл в США и получил сразу права? Почему простые политзаключенные не могут себе такого позволить? Да, тоже пытание. Я уже поднимал его крышку выше, что не могут так быстро легализоваться, як ён. Так? Ось Гена, например. 13 месяцев Смирнов легализуется, а Сярожа уже и в Штаты полетел. До рэчы, в Штаты полететь, это тоже не поле перайсці, там вельмі шмат складанасцей. Потому что у меня, например, запрашалі ў Штаты, я пачаў гэта рабіць, ой-ой-ой, тут трэба, чтобы у тебя в Польше была маёмасць, чтобы у тебя была праца, чтобы ты там не прилетел оттуда и не сказал там типа дайте мне политическое убеженство. Ну, и вот менавіта с паспортом и с гэтымі правами атрымаўся скандал. Хотя, Сергей, я віншую тебя с набытыми правами. Вось, мне так не удалося, як табе. Я тут сдаю на права у Польши. И не за $48. Хотя и ты не за $48 их набыл. Ты крышечку нам приурал, скажем так. Приукрасил. Вось. І я ось сьогодні, да, у Змітра Піньон ёсць маленькі відосик, 10 на 3 хвілінкі, там, дзе ён распавядае пра гэтыя права, но я думаю, што сёння ёсць і пра права, і пра паспарт. Я так зразумеў, што ён з гэтым паспартам засяляўся ў гасцініцу, не ведаю, но Змітро там заінтрыгаваў, но сёння будзем слухаць. Вось. Так, і хачу адзначыць такі момант. Значит, Сергей усіх запэўнівае, што ён не збіраецца заставацца ў Злучаных Штатах Амерыкі. А паміж тым, ён правы атрымаў ва Флорыдзе. І вось гэтая Флорыда і на Аношках, і на Феніксе осеньце на працягу 2 апошніх год пастаянна мільгае. Яна звязана з Тихановскімі. И, в принципе, Светлана и летала в Америку, там и до Байдена, и до тых. И я думаю, что вполне себе, может быть, яны там недзе себе и житло набылі, менавіта во Флориде. Бо Сярожа кажа, что вот тут ему прапануюць застацца на нейкія праграмы, на тое-сёе, что вось учыцца, ён хоча па-ангельскі размаўляць. Ну, ведаеце, как памятаеце этот... Лукашенко с Прокоповичем сидели на золоте и сказали, не будет инфляции. Ну, я кажу, у них точно такие заманухи. Так, мне тут кажуть сказать за себе, а я типа не за себе кажу, ну не ведай, сябра. Я збольшага заўсёды кажу за себе и за тых людей, якія до мяне звяртаюцца по дапамогу там ці па нешта іншае. Сябры, яшчэ раз вас прашу, ставьте, калі ласка, лайки, распространяйте трансляцию. Ну и мне б, конечно, было вельмі цікава, хотя я ведаю станоўчы адказ, даведацца ад вас, наколькі цікава, вось, ну, так же лучше вести стрим, да, калі картиночки вставляешь? Ну, конечно, лучше. Мне прислали подтверждение на конференцию политзаключенных. Да, нет, я же сказал, Сярожа, мне прислали, только не дозволили здымать у памяшканні, где будет так. Вось, подписывайтесь, калі ласка, на каналы блогеров, якія я заставляю унізе. Зноў жа кажу, вы можете з імі не згаджацца, можете там спрачацца з імі там у каментах. Вось. Але я вам скажу, што яны кажуць тое, альтэрнатыўную павестку. Ці ёсць камара, камары? Не, няма, я думал, камара. Я на телефоне веду трансляцию. Вось, забыл, про что я казал. Так, ладно, забыл и забыл. Подписывайтесь, да, яны агучваюць зупинна іншую повестку. Вельмі ціха, Алексей, сорян, Алексей, не ведаю, што могу хіба, ну, калі вось так лепш, то дайте знать, мне не складана
Мне не складана, і ўвогуле я, не вельмі дасведчаны ў гэтых справах, все вот путем проб и ошибок, я тут один, и со мной нет, только GPT, вот он мне помогает, и я, видимо, плохо настроил микрофоны. Так, комары насекомые, да, ведаю, так. Окей, значит, еще раз вас призываю, закликаю, кому гэта бяспечна, хто хоча, дасылайце мне, калі ласка, свае пытанні нашим дэмакратычным сілам індывідуальна, либо по партыям, блокам 2,5 до 3 хвілін я буду размяшчаць у іх у шорцах. Так лучше по гуку. Добра. Я у наступны раз неяк, можа, что-нибудь у настройках змяню. Дзякуй, што сказалі. Трэба было раней, таму што мне, ў прынцыпе-то, не цяжка. Не цяжка. Так, ну што, апошняе, што я вось сегодня, типа приготовил. У меня ж сценар, я ж не такі, як вам сказаць. Знаете, вот мне вельмі падабаюцца люди, которые так вось размаўляюць, і з них льется, и все словы прыгожыя, і мысли чёткія. Я могу сказаць, што з апошняга мне вельмі спадабаўся на Маліне інтэрв'ю з Міколай дзядком. Я думаю, что он цалкам в адэкваце, і я подумал, да, вось наколькі вялікая разница паміж первым джентльменам, да, і Мікалаем. Вось. Ну, я спадзяюся, што Мікалай разбярэцца. Вельмі яго раней я яго ведаў. Асабіста мы, мусіць, а может, и встречались, я уже не памятаю, но мы перапісваліся часцяком, нешта рабілі, типа, то ли я ў яго кансультаваўся, то ли што, я чытаў яго артыкулы. Вельмі натхнёны, вельмі чысты, вельмі добры чалавек. Вот. И только скидывают тайм-код. Вот, сябры, наконт тайм-кода. Вось, ці могу я попросить у кого-нибудь из вас, чтобы вы мне зарабили тайм-код и дослали? Ну, было бы очень круто, потому что я увесь час, коли не развожу ежу и не хожу на здымки, я увесь час роблю видосы. И на все это тратится час. И коли, может быть, кто-то из вас захочет, а я буду вельми удячный. Ну, это по-волонтерски. Я ще раз нагадаю, что я ни на яких грантах, ни на яких фінансаваннях не заходжуся. Шчыра скажу, што если б мне подвернулся такі варыянт, я бы ім скарыстаўся бы, справаздачыўся бы перад вами, вось, і все было бы по чесноку, як кажут, да. Вось, но і я ввогуле ніколі не был ні на адным гранце. Так что вам дзякуй за дапамогу. Не чуть яго, да вроде чуть. Вы чё, ребята, может, у вас уже там что-то с гаджетами? Так, ну и тут хотел еще поглядеть интервью Ларисы Широковой, но оно такое долгое, после эфира гляну, пока у Димы не почнется. Вот, сегодня списался я с Константином Жуковским, и Константин дал мне добро на размову, потому что под постом Паука были такие цікавые дописы, про які я ранее не знал. Он так цікаво написал, я ему в личку написал, и мы поговорим з ім. Мы ж, и я, и он, мы супрацоўнікі былыя Белсату. Я думаю, буде якая-небудзь буде цікавая программа, цікавая информация. Я маю на увазе не чуть з Дмітра Дашкевича. Я вам скажу, что вы бачите, что не чуть ни Дашкевича, не чуть ни Афнагеля, не чуть ни Спарыша, ни Войніча, ни Максима Вінярскага. Ось, і гэта мяне натхняе таксама у добрым сэнсе, тому што людзі, па-першае, яны з досведам, яны не кінуліся ў абдымкі да невядома каго, таму што я ўпэўнены, што тых людзей, якія зараз в атачэнні Святланы, якія з'яўляюцца типа бонзамі дэмсілаў, яны таксама не ведаюць. Я думаю, што ў іх ёсць пытанні, таму што, ну, рэальна, а хто вы? Хто вы такія, рабяты? Вось. Так.
Павлом Мажейка свяжитесь. Павел Мажейка, я яго не ведаю, я яго раней глядзеў. Мне вельмі падабаўся ён вонкава і манера падачы. На жаль, я з ім не знаёмы. Ён быў на... Я ведаю, што ён з Гародні, там, дзе я пражыў шмат год. Вось. Ну, вы знаете, был лучшим журналистом Белсата. Вообще пытанняў няма. Я вам хочу яшчэ адзначыць, што для мяне все ж таки найлепшы журналіст Белсата это, ну, хутчэй за ўсё Падсасонны. Вельмі паважаю працу, он уже таксама сышоў, Ігора Кулея. Вось. Ну я просто за ними больш сачыў, чым за Мажейка, за Павлом. Он так мне попадался уже там напрыканцы. И, дарэчы, я вам скажу, что я, калі жил у Беларуси до 2020 года, Белсат, это была моя первая кнопка на гэтым, там, ну, як-то, на пульте. Ну, это як, ну, в интернете я, конечно, маю под увагай. Вот, так, и так, ад любой нешасці. Куды знік Падсасонны. Падсасонны, ён же з Кулеем яны сышлі, а пасля таго, як прыйшла Аліна Коўшык. Вось. Ну, святое место пусто не бывает. Там есть Валер Руселик, да, который былых полезняволеных обзывая ёбаными петухами там или як. Тоже так само. Это немагчымая такая ситуация, нібыта, да? Ну, яна насамрэч прадказальная, яна красамоўная. Я написал на яго скаргі там колькі разоў 2, то мне Белсат нават і не адказаў. Так что все плохо. Значит, вирус. Я говорю свое мнение, я, может, так глубоко не знаю, что он сделал против правды, Игорь Кулей. Я глядел его репорты, большасць мне падабалася, ну, я кажу про до 2020 года. Пасля 20-го я его мало глядел, потому что ввогуле нічога не глядел. Ну, можа будзе рабіць Падсасонны. Падсасонны просто, я Падсасонного помню, как он Аліну Коўшык раздзяўбаў, как ён гэтую Сашу Романову з Франыкаў там дзяўбіў там за гэты, за ЧКБ. Ну, ён годны журналіст, прынамсі, ну, ён там і не ўжыўся, такія не ўжываюцца у такіх вось рэдакцыях, якая зараз на Белсаце. Так, 53 хвіліны, сябры, мы у эфіры, і я думаю, што трэба заканчваць. Ведаеце, хацеў запытацца, учора глядзеў навіны, можа, чагосьці прапусціў. Выпадкова мне трапілася з какого-то расійскага портала такой котик смотрит, и надпись, значит, любители кидать нюцы, ну, типа дикпики. Это для вас. За отправку откровенных фото не в тот чат, даже если это было случайно, грозит штраф в 110 тысяч рублей. Такой случай произошел в Питере. Девушка отправила свои пикантные фото коллегам в рабочую конфу. Те это зафиксировали и подали на нее заявление. И как итог, мадам обязана выплатить 110 тысяч рублей за распространение порнографии и мелкое хулиганство. Видимо, не понравилось. Так вот, я про Стрижака. Может, хтось ведает, может, это чем-то его дикпики закончилось, этого Горецкого. Но... Или, як звычайна, зрабілі бачнасць, а потым замялі тэму. І я вам нагадаю, што пры кабінеце Ціхановскай створаны асобны гендерны камітэт. Ось, куды ён глядзіць. Я думаю, што нічога з гэтымі дыкпікамі не адбылося, все гэта зліваюць. І яшчэ узгадаў прямо зараз, што Байсол по-прежнему собирает гроши, и у меня на минулым тыдні, я просто шчыра скажу, не разбираўся, ну, не было часу, але мне писали люди, что там по змоўшкам на сайте Байсол, калі платишь донат, стоит так, что ты згодны, каб 10% от суммы забрал себе, или 15 забрал себе Байсол. Я лічу, что гэта не прыгожа. Я просто, если б я, напрыклад, ну, на пачатку, калі я прыехаў, я пра гэта ввогуле не гаварыў, таму што я, ну, нічога не знаў. Зараз я ведаю, якія яны недобрасумленныя людзі, і якая галімая справаздача у Стрижака, которая не адпавядае рэчаіснасці, і калі я яму указаў на несустыкоўкі, ён сказаў, што ён плаціць
грошы этому літоўскаму ураду, і он перад ім не плаціць грошы, прабачце, я ўжо что мне сонца так пяшэ, бачыце меня там, сонца прямо в спину, у галаву мне, я зараз упаду, можа, вовремя. Ось, што ён справаздачны перад літоўскім правительствам, да? Ну, ось так. Я правяраў яго з гэтымі, со сваімі сябрамі GPT, Гроком, Дипсеком, ну и, короче, были там несоответствия очень существенные, но и такое себе, короче. А он такой говорит: да вы читайте, глядите, усё ёсць у открытых крыніцах. Сябры, вельмі хочу вас яшчэ запытацца, нават не запытацца, а прапанаваць. Давайте, понятная справа, что крытыкаваць гэтых людзей з наших дымсілаў такая, ну, досыць праца, напамінаць ім трэба абавязкова, хто яны, да? Неблагадарная. Может, будем, як-то вот, як я учора з хлопцам размаўляў, со сваім знаёмым з палітвязням Іллёй Турковым, ён в Гішпаніі. Вось, мы там размаўлялі, как нам жыць далей, ну, беларусам, диаспорам, как строить диаспоры. Может быть, такие насущные вопросы давайте будем обсуждать. Можно вдвоем быть в эфире, выказывать свои думки. Если вам есть что сказать, что пропоновать, то, коли ласка, ну, пишите мне, и, ну, я с вами познайомлюсь, и мы, может быть, там поразмаўляем. А асабіста таким людям, якіх я ведаю, яны скажут: давай со мной, я, ну, все уже как бы верификация пройдена. И помните, таксама яшчэ о такой рэчы, я лічу, гэта вельмі важная рэч. Вось мне кажуць: вось навошта ты будь умней, навошта ты с этими говноедами, говнюками, со всеми, ты зачем ты с ними сварышься, ты же там себе как бы опускаешь у вачах людей. І ведаеце, я думаю, ну, я просто ў гэтым упэўнены, што чаму заўсёды всякие жулики, мошенники, всякие нечистоплотные люди побеждают? Тому что яны гуляюць не по правилах. Яны мерзотники, подлецы, а люди прыстойныя, яны такі: ай, с одного боку, может, это правильно, что они доходят в сторону, каб не увязываться. Сергей, как думаете, почему Тихановская не поехала в США с паспортом Новой Беларуси? Ну, потому что этот паспорт, я наведаю, что он неправдивый, что он, что может иметь проблемы с ним. И что, коли человек с гэтым паспортом придет открывать где-нибудь рахунок у банку, ну, мало ли, они ж про это не кажут, его посадят за зман. Вось. Так что зло побеждает добро вельми часто, потому что добро, оно такое доброе, а зло злое, да. Вось. И просто я заўсёды, ну так, калі стал блогером, иду по жыцці менавіта так, что я нягоднікам кажу, что яны негоднікі, каб яны ведалі. Тому что, например, калі не звяртаць уваги на этих озаронкаў, да, с реформбая, ну и все, так им вообще, они типа, ну как мы его там подмяли. А калі б я быў, напрыклад, не один, а нас было там не, и все, и это уже супрацьстаяние. И я надеюсь, что хутка долучаться до нас іншыя сябры-блогеры, которые повыходят с туром, которые уже вышли по турмам. Так, где найти ваши контакты? Значит, я в минулым стриме написал свой телеграм асабісты, і ў гэтым таксама напишу. На Фейсбуке я ёсць Сергей Пятрухин. Сергей Пятрухин, по-беларуску напишите, вы меня убачите, у меня двое окуляров на лбе. Вот. Скорыков, возьми наушники ці слухачы аппарат. Ну ладно, короче. Ладно, все, поважанные сябры. Усім желаю хорошего дня, дзякуй, что были со мной. Ну и не забываем, вечером слухаем, я его называю з метра американца, опиньона. Ну, давайте, всяго найлепшага. Дзякуй, что были со мной, дзякуй за падтрымку, дзякуй за дапамогу. Жыве Беларусь. Боже, храни Америку. Ну и, конечно, слава Украине.